Tako, dragi moji prijatelji, da vam se javim sa jednom jako važnom informacijom. Ne znam da li ste primijetili da moj YouTube kanal u posljednje vrijeme dosta je stagnirao. Neki videoklipovi koji su prije imali bez ikakvih problema i po 100.000 pregleda, znači od 50 do 100.000, sada ne mogu da dođu ni do 10.000, znači sve se vrti oko 4, 5, 6 do 7.000. Šta je razlog da me taj YouTube algoritam tako nekako kaznio ili gurnuo me u tu neku donju ladicu? Ne znam, bilo je tu nekih kazni i zabrana, međutim one su već prošle, istekle, bilo je tu nekih crvenih lampica, nemoj više to, nemoj to, međutim toga više nema. Ja sam se držao toga što su mi oni, tih upustava koja su meni dali, i to se sve pogasilo, više toga nema, znači nema nikakve opasnosti. Međutim, taj algoritam me vjerovatno malo potisnuo prema dole, tako da se sav ovaj moj trud koji trenutno ulažem u snimanje videoklipova na bosanskom, srpsko-hrvatskom jeziku više malte ne isplati. Znači ja to radim onako srčano, pokušavam da nešto uradim, da snimim, međutim sve to ne dolazi do ljudi, vidim da to ljudi više ne gledaju, ne prate, nema lajkova, nema novih pretplatnika, znači ja za 10 dana ne dobijem 100 pretplatnika, to je poražavajuće. Znači za cijelu godinu sam dobio 7-8 hiljada, a objavio sam možda preko 500 klipova, što je ništa. Znači to bi vam bilo isto kao da neko dođe na pijacu da prodaje lijepe jabuke, kruške, šljive, a da ljudi samo prolaze i gledaju, niko ih ne dotiče, niko ih ne kupuje. Tako da ću ja do nove godine još pokušati da oživim ovaj svoj kanal na bosanskom, srpsko-hrvatskom, i pokušat ćemo to, znači do nove godine pokušat ćemo ove moje videoklipove vratiti u taj neki normalni tok i algoritam koji je nekada bio. Ako to ne uspijemo, ja ću najvjerojatnije da od januara prestanem snimati na bosanskom, jer to mi više ne igra neku ulogu, jer ja ne želim raditi nešto što ljudi ne prate, što ljudi ne gledaju, jer nema smisla. Znači ja moram imati neku satisfakciju, znači moram imati neku volju da to radim, a ja tu volju trenutno gubim, moram priznati. Mi možemo isto pokušati sa ovim aboniranjem kanala, znači sa pretplatom na kanal. Potrebno su mi još 1700 abonenata da imam brojku od 100.000. Možda kroz to pokušamo, možda kroz to uspijemo oživjeti moj YouTube kanal tako što ćemo se pretplatiti. Znači svi vi 70% još uvijek vas, milion puta sam vas zamolio da me abonirate, niste to uradili. Znači gledate konstantno moje videoklipove, a niste pritisli ono zvonce, što isto nije pošteno prema meni. Znači to nije pošteno, ali nema veze, eto sad uradite to, pokušajmo na taj način da oživimo YouTube kanal. Znači do nove godine ćemo pokušati, ako nakupimo tih 100.000 pretplatnika, to je još 1700, i ako se videoklipovi pokušaju vratiti na ono staro, ne moraju baš onoliko, ali da bude ono prosječna gledanost, ja ću nastaviti da snimam na bosanskom ili srpsko-hrvatskom. A međutim, ako se to ne desi, ja ću početi prestati snimati na bosanskom, snimat ću samo na njemačkom, a svoj drugi YouTube kanal na koji sam stavljao samo klipove na njemačkom jeziku ću najvjerojatnije malo ostaviti nek odmara, možda ponekad nešto ubacim na njega, možda ne ubacim, uglavnom prestat ću snimati na bosanskom ako se ništa ne promijeni, jer ja stvarno nemam volje više ovako da radim, da snimam, a ništa se ne događa. Ništa protiv nekoga lično, ne daj Bože, ja vam želim stvarno svakom sve najbolje. Ja sam se trudio, ja se još uvijek trudim, ali ako taj trud nekada ne urodi plodom, onda nema smisla raditi i truditi se dalje. Uglavnom, pokušajmo još do nove godine sakupiti tih 1700 pretplatnika, znači pritisnuti ono zvonce sa strane i obavezno lajkajte ove moje videoklipove, nemojte ih samo pogledati, ostavite like, pritisnite like, to je sekunda, jer kroz lajkanje videa se proširuju, idu viralno, ali međutim to malo ljudi radi. Znači video tamo ima 20.000 pregleda,
500 lajkova ili 1000 lajkova. Mislim, ne razumijem zašto tako malo. U svakom slučaju želim vam sve najbolje, pokušat ćemo još jednom do nove godine. Ako se ništa ne desi, meni je jako žao, ali ja ću morat da prestanem snimat na bosanskom jeziku ili srpskom ili hrvatskom, kako god hoćete. Želim vam lijep i ugodan dan.